ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୃନ୍ଦାବନର ଆଉ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗାକୁ ଆଣିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ରଙ୍ଗନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ଉତ୍ତର ଭାରତର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଅଛି ରଙ୍ଗନାଥ ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ମନ୍ଦିରର ବାହାର ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। राधे राधे। ନାଇଁ ମ ଗହଳି ପ୍ରବଳ କୋଉଠି ଯାଉଛି ମୋବାଇଲ। ଏଠି ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଆସିଲେ ଭିତରୁ
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯେଭଳି ସେଭଳି ଏଠିକାର ଗହଳି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ଜାଗା। ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ। ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଆସୁନି। ଫଟୋ କଟିଗଲା। ଆସ ଆସ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି
ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ଏ ମନ୍ଦିର ହୋଇଥିବ। କାରଣ ଏ ପଥର କାମ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଲାଗିଛି ଏବେକାରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ବହୁତ ପୁରାଣା ମନ୍ଦିର ହୋଇଥିବ। କେତେ ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତା'ର ତଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାହାର କରିବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ। ରାଧେ ରାଧେ। ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ଅଛି ଏଇ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଖମ୍ବଟି ତାହା କୁହାଯାଉଛି ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ତିଆରି। ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ତିଆରି। କେହି କେହି ସୁନାର ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ସୁନାର କୁମ୍ଭ ପ୍ରକୃତରେ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁନି।
ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ସେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ମରା ହବ ସେଇଟା ସେଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବେ ସେ ଏଇଟା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଉଛି ପୁରା। ହେଲା ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବେ ଶ୍ରୀ ଆସିଲା ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶ୍ରୀ ରଙ୍ଗନାଥ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ସେ ରଙ୍ଗନାଥ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏବଂ ଏଠିକାର ଯାହା ଚରିତ୍ର ଅଛି ସେ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି।
ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ସେ ଖମ୍ବର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରେ ଯେମିତି ରାଜାଙ୍କ ଶାସନରେ ସେତେବେଳେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ବା ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଥିଲେ ସେହି ପ୍ରକାରର ଏହି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛପଟେ ସବୁ ଯାକ ଖୁମ୍ବ ସବୁ ଏହି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। जन्मों में भी पूरा नहीं होता। तो माता के नाम से 500 करोड़ रुपए का रुपा ऊपर में बाउंड्री पर देखो 19 कलश है, सभी सोने से। ये पूरे परिवार के नाम से दान किए। ये छोटा वाला इंद्रासन है, मंदिर खुलता है दही और चावल से भगवान को गुस्सा रहता है। बोलो रंगनाथ भगवान की जय। थोड़ा मंदिर के बारे में रिकॉर्डिंग ना 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 वो मत करो मेरे नहीं करो। चलिए है
हाँ थोड़ा मंदिर के बारे में बताओ। मंदिर के बारे में बताओ, कितना साल पुराना होगा मंदिर? अरे यार बढ़ते चलो यार आगे बढ़ो। किन से मंदिर है, कितना साल होगा मंदिर? 180 साल पुराना 180 साल पुराना है। साल पुराना मंदिर है। रघुनाथ मंदिर है भगवान का, सोने के खंभे वाला, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। ये एरिया भी बना है। 108 पुजारी रहते हैं, 108 कमरे रहते हैं। ये जो खंभा है सोने के, 108 पुजारी 108 पुजारी पूजा करते हैं। जी। प्रसाद क्या क्या लगते हैं? प्रसाद तो यहाँ मिस्त्री क्या लगता है? और अन्न प्रसाद? अन्न प्रसाद तो अन्नी का लगता है, कड़ी चावल। कढ़ी चावल का। ये कितना बजे होगा? अभी 10 बजे हो गया, हो गया 8 बजे हो गया, हाँ। फिर अब दोपहरी में होगा, फिर शाम के होगा, शाम के 7:30 बजे 8 बजे। हाँ। कुछ लोग बोलते हैं कि ये राम जी की वंशज है। रामानुज संप्रदाय है। रामानुज संप्रदाय है। ओह ठीक है, हाँ ठीक है, धन्यवाद। यार पवन नाच ମାନେ 1.5 କିଲୋମିଟର ଇଏ ଅଛି ମନ୍ଦିରର ପରଦି ହେଲା। ଆମେ ଏଇ ପଟେ ପଛପଟେ ଯାଉଥିଲେ, ଦେଖୁଛ ଏଇ ଗଛ। Stop. जगन्नाथ बर्तमान आपण संपूर्ण रंगनाथ मंदिर वृंदावन दर्शन करुले। आपण को भिडियोटी किभली लगिला कमेंट बॉक्स लगे और बहु मात्रा भिडियो को शेयर करेंगे। आम चैनल गोविंद बाबा तीर्थयात्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो मैंने सब्सक्राइब करना जो मैंने सब्सक्राइब कर बहु मात्रा शेयर करूँ। आप देखिले रंगनाथ मंदिर जहाँकि उत्तर भारत एक प्रसिद्ध मंदिर 108 कहते 108 वर्ष पुराणा भावी आहरी अधिक हो। ये देखिले सुनार खम्ब गोटे अच्छी और सुनार कलसी लगी एटार हूँ मुख्य आकर्षण। आ सब बड़ कथा हूँ ये मोबाइल अलर्ट अच्छी समस्ते भिडियो कर सुरक्षा किंतु अच्छी बहुत सिविल बहुत फोर्स अच्छा भितर किंतु
ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ବି ଭଲ ଅଛି। ଦେଖିଲେ ଆପଣ, ତେଣୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ କରି ବୃନ୍ଦାବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମେରା ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ଥିବ ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।